Edwin Togbi inut HS ki untang abang phu chukang tip lapen kapre ka sai ke klempen ali ke chapalong Bagoria long eco sensitive zone and part animal corridor kapar loji palam kar julong pen KSA Samson teronatum ka humridam Guwahati rong supi karbi students boys hostel along kido ke Charlie au somaratum kido ke thaki sunga phuthak kerap ka chohang Karbi nung live da babirta ke lang bang phubang phidona phanse dame ni lisami juli be hin pen adap ke me kardamang bajurik lo kardom tangte karbeng lo angkang pia birta kopi ka sonma angton pen chethana mixana Lakha inko era phone ni lib MSC constituency ke parlo sarthi tokbia rong amekar tenjing tokbia supo aklengsi Edwin tokbi alangli HS ki untang bang phulo Voi phit sadami alangli chukang tip lapen plastic abong lapen ingchin he hui ke pangru masai ke klempen ali kachepalong Akijoy pen ki cholong a party pure themoni da tu mithang ari pen ka choklem vek ing ibu propen ki long ki chu ninging samu pure the ki duk lapen ki plang duk lata arnam si anutin atuma phanta ibaha ke renga krong atowa ki thik pi frekre Edwin Togbi alang like loke chalita HS angdeng kachipa untanga bang phulo bonta sarkar aboreng ang hoya phan choton lor lipin pen mithanga kai kireng jia phan ki claim aning ke hanga bang phulo alang li chukang te basai ta claim lo bonta arong ahema along inchin tin plastic abong hai hui ke pangrum pen kinama sai ki claim pen arni siang bong ali ke long ong mu chatmati sika pharo phopen suri si anta long pusi chethan La sosa ilika bia khayatum ki klema phai ong ipin lang danga khayatum angtana det ahawar pen wangsi la sosa ilituma rong ilituma hawara long an la haya sai ki klema phan wang la pen ali atangka chepalong aphai ki ong bonta alang li pen kaningji pona tengki la haya sai ki klem ki kathera kaphire avede nangji athema imithang along atangka ki imithang atumsi ali chepalong tu nangpo La pena jada saida kachong hu pen ke long atangka ke ipi epo edonara batuma phan amehang kang mora saikali ke pasunga krongchot bonda kachong hu pen aka prek akemia saik an ke claim ke ilikarbia khayatum ke claim aphai ong bom lote misen poputa than pontu ke ong ave leson sakai si ni hai he je parom bene ilin long bene sakat home sakat pli ba along ben inchin ubere sakat pho son long dun dun sanya le ani si long pharo ni ke thom pli pe inchin du te pharo pho na long lo karbi pen gen de nali no welang mama te enege nang jer poson do lang do ye pu do nilile ke klem cheng le ni pen nili pen ke klem pa prang dum na do la Rajib tok bi puru ni tum rong sor he Rajib tok bi lo joy phang chu puta do do bang photrok na do ni to rong sor de kali he hala micro rong sor ta do kelama ande la so hormu ke thonam kan de nali tum kuna tong thonam ni di da sarthi timu arong ala ini he gambrat he to dak si thon da dak micro rong mane la son le ho bi hek pen ge nili pen nili pudin school na pedun polo ke kam ge nang pangda de lo mate kitita nang pang claim de lo ke non bang ke thebom lo amage non bang ge porhi bang e penan porhi do lo he penan mane ave higher secondary pass bi ke pass de lo mate मतलब higher secondary le he ke non bang ge nili pen nili pur ke sa lo ke nang ke nili pen nili putum ta aphan non bang ke mane le di chalana na ya polo sakuri bakuri ta long le pai de lo chongin ring so dai mate Masih ison ne klena pone ani vangta mane pharoi si ni long te ya le he ni bangta pai we o si klem ni koila mati pen Samson ingti karbiang long live Kaziranga National Park kedai Duar Bagori constituency arlo Bagori lapen Socheng Thanta constituency ka parlo Kothuri alom animal corridor ka parlo ji pupena jok karbiang long arlo tihur nur asonsi nang manlo Assam Legislative Assembly arlo Cabinet lapen Central Empower Committee mate CEC atum Kaziranga National Park kapang dangamen pen Animal Corridor kapang dak dera jok penangan karbiarong sata hem read bari bethung ki virdun energy an parta karbiang long along le ke kondun jiangring thetang
Lahailam kachini pameji aphan KSA amai phu Samson teron atum Bagoria longan ka humri padodam no. Alang litumpen pherangke tumang no kaning jepon laki karbiak he aphan kachin negja bidin. Bangso din Animal Corridor kapar loji pualong KSA asong penke chidon dundi. Adheke bangso arong laki revenue village. Napen kidamtang Faruk Resir Kebra di Kebra pli anikan sorkar pen kikim pona school setamitu. Alang litumpen Karbi Anglong Autonomous Council kacaria tumaphan bangso long lealang ke puthak Karbi Anglong rara phan pachini benji. Anparta kacirai dun vekji aphanta pachini pon. Lagi si manghume me alam chadilo nali nangkar ju alam the bangke je Karbi Anglong Autonomous Council area se kaparlo lapen lage revenue village side putheglor aphi se tamio pini revenue village along se kaprek ye animal corridor ta eco sensitive zone ta hola sunang ka selam thu ye bang Karbi Anglong Autonomous Council kachari tum chini dun de putu manghume me lasilada kopine atangka tilu pentong kache lar ke dukok ma manang litum komani ban kap hire tong itu kok mala bangke rata tum det kali ini litum tar jumi melam cini seta isi lam bangke lake waidak lo ladak ke do akar bi rata tum ke ove sida ke do tang lo pola tum ke la solong le bangke lake komentu neta lake iri thekelo lapen lake nilile kaning je lam kali ke dam tang haladak dongkamukam Karbi la meta mayalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma masikipu ekeng rumalong along lepen ciri nang ni polam galang lisi bukan ke halake aposi da ke do Karbi arara tunta la keng pa rumalong leke lage iri nolo athe long lele ave pulote jati ta ave jati nang ji pulotang te long leke dowek ni posi la so long le jong si kavelu bude Karbi khei kala so dimlong ke ave det po posi lake do long vek nang po asila so long leke la tum ke long nang ji a rights mate a bahat do posi lake nitum Karbi lo chalia song ben ke pudak lo lada ke do arara tum Mia di pata do set pen se hem ki frigi pola mari tum Karbi lo chalia song pen ke chedon don thektel Inut Winston terang pen lam thenang ke pachini don ke bangso lam ko antong council pen sai ke pachun lo ni thang ta chini nilang seta halapu notice ke nangli bomlo kachete rekji aphan lapen golaghat nagaw nganat ke hem pri bomlo puta nang thakdon Bengong mang phalang nun lang la atumi dik bang ke last la ka phalang nuji sikirang lo la bang halu final non kisi dam tu bang ke kata ini lo bang Golaghat district bang ke Golaghat district phalang nu penang phalang nu Golaghat district Nongong district penang phalang nu Jongsi Karbi Anglong Autonomous Council pen khang dun de pulote Karbi Anglong pen kikin kirangkon restaurant Lavu Sericulture IB non hedjong kangpupon tourism department restaurants pen Bagori Baptist Church Bagori Forest Beat pen Bagori PHA office heihui kangbudun FG angringsi dola marapen arjisan rongphar Karbi Anglong lai Kedamtang aning kanpen Karbi Anglong Autonomous Council aphan Guwahati rong supialong kedo Karbi Students Boys Hostel a hem kikim kirang ponji lapen akimi siraphai kibaba thunang japhan memorandum setami kipia phong dopiklo Lasin none phong bangke Karbi Anglong Autonomous Council along kachari bom CM Dr. Tuliram rong hangpen da kacharleo somaratuma phan RD nang pinanji Lapeniri tum kipipon alo mate memorandum along ke jong pona tengpen nangrap vek nangji pusi chuning rithu Lapen KSBH of Harman ke langchari mate in charge atuma phansatame than pachini thu athema kaprega din pen pangbarote Guwahati rong supialong henlo Karbi lo chareo somara phai ke om nailo Kedamtang Faruk Resir Kebra Troksir Kebra hini aning kanpen labangso a hostel kimrang pondo La sopen langdam lo pulote non anabangke akimia hemsi kim etnangpo setame penenga bangke ahem ki ban parpi ka jok chikli ke wanga ling kang hanga son sido koklo na pen none phong le chikli ke wang lote labangso ahem ke kilu jisi ang ring dolo la pen ke do ke thakta phere memian pin lo pusi ha da ke do lo chare o somara tumpen nang pachini Lapen nona bangke a heman chota kalisi hostel along hemkom hemrai a arpong anta kiru adim thepik tanglo nasimo a hemru raya phiranke methanga khei Karbi tumsi sum thumu sileji lapen arenga hu sonang kok anta phodeta the nasinona por ho jongsi akimi ki kimji aphan claim clay pulote
kacharli ke doprong atum sung de jipusi mukrang be abarin kelang charia bang mate former monitor Karbi Students Boys Hostel pen nang pachini Lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari bom CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen hostel in charge atum un anake prapen adimalong anang humri pen akimia hem ke kim japhan nang kelang japhan si dak ke doprong charli osomaratum mate students atum towar cholang dinglo News Desk report Karbi Anglong live Kiramtang teleponi phai thom kebarni anarlo por phai ke thomalom ASDC Racharia song atumpen ame thang asa hemlo Joseph Assam lapen Meghalaya bong give and take policy phuthak pherang kya mai kangnipon Kidamtangar ni penangan Assam lapen Meghalaya bong give and take policy po men pen lamdon ke chetok jiaphan alam klanglo Laso penabangke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Meghalaya Chief Minister Comrade Sangma atum New Delhi along Amit Salong pupu ahawar mati a state border puthak lamdon chetok lamlo Lapuson along inut bang hinia bangke Karbi Anglong arlo along lesitami dunjui ta hai pusitami alam klanglo Labangso hut ASDC asong atup labangso Assam lapen Meghalaya bong alam dona puthak long trokadim jongpon pe memedet amen taklang dak nang jipusi ASDC atum jongpon Out of 12 areas panke disputed area kusipulo out of 12 panke 6 panke already video 6 panke appoint ho kona adi mutalo thanda di last is so to tala panke itu mungkin na labang demang ang se la panke thanda di appoint mo ka panke kona long thok panke so na kona ada asli panke specific नाम में चलो ये तो भारत एरिया प्ले लदसु जरा से सोता एरिया प्ले तो सोत बिल्कुल सोता एरिया पूरा चांस रिजोर्व की मानतो আছে আর আনরিজোর্ভ কি মানতো আছে এটো আমার ফালৰ পৰা এস ফালৰ পৰা আমি সরকার আহ্বান জানাইছে ওকে স্পেসিফিক হ'ব জায়গাটো স্পেসিফিক হ'ব আৰু ইয়াত 36.76 স্কয়ার কিলোমিটার টোটাল এরিয়া ইয়াত 51 যেটো border gitu issue itu solve hoise jenenge block 1 block 2 itu already solved already march with the Karbi Anglong Autonomous Council ba Karbi Anglong district to district ko diya jenenge block 1 block 2 ite thik concept na ita block ko hamuga concept na siya nung ke block ko na bang kala development block to naman 11 na kimanta block sa itu ya conceptually correct Anparta Kaziranga National Park e pathei thuji po men pen project e deng apu thaksitami lamthei paklang pon Karbi Anglong Autonomous Council ke 6 schedule ahawar lapen amithanga jakongdo Karbi Anglong arlo alongli ponji pusitami Karbi Anglong Autonomous Council pen NOC long nangji kali plote longli lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen NOC pipon pe langpusi ASDC asong atom pen ningje pon Apito tet ki untang Karbi Anglong arlo riso ejang atumaphan dine longle pilap nangji pota lamthe paklang pon Karbi Anglong Autonomous Council kiligalong inglong akhai kalide datumaphan vote joglongli puwa puthak Guwahati High Court pen howang ki pipona puthak setami apora tengpen arona tengpen kasilam pon pen ke patang pon labji aphan lapen kilik setami water list kasilam men pen kiligabang aphi ke pon thuthe de ji aphan ASDC pen ningje pon also oppose the extension of Kaziranga National Park into Karbi Anglong through the eco-sensitive zone and elephant corridor in the areas of Karbi Anglong bordering the national park. In the context of Karbi Anglong, since it is a 6-rule area, the permission of the Autonomous Council is mandatory to acquire land for any purpose. In the present context, we SC strongly believe that NOC from Council is not done, and as such, government cannot go ahead with the project. Moreover, several hundreds of people who have been residing in the area since the time immemorial will be displaced in their own place for no fault of their own. Elephant corridor, eco-sensitive zone, and extension of national park performance. But the next one is the government. News report Karbi Anglong live Aldrin Patora Hinpen
Lakha Krisir Kep, Dhansiri constituency arlo, Pennan Humri Dampen, Tharbelang Suarlo, Longsing Teron, Arong Aradatum, Kijuna Langa Kasiksa, Tekdam Longsi, Eldrin Patorame, Thanga Kipen, Longsing Teron Aradatum upon Kijuna Lang, Kimesenpen, Kilongja Panpura, Ringwell Kipidam. Eldrin Pator Setami, Kevangji MSC Kiligalong, Dhansiria Hawar Pen Karjab Dunji Pupen, Hadak Dhansiria Hawar Alo, Kopi Koson Makinangjia Son An, Jasemet Tovar Pen Chenglok, Preg Jamakisum, Lang Dampen, Rarapan Kirap Kapajir Japan, Rara Hong Jayalong An, Cheklanglo. Eldrin Pator Pen, Tovar Kaviadim, Tovar Setami Amit Hang Akhia Dat Chepadam Pen, Tovar Setami Kedam Kebanki Messenger Panpura, Sangti Arlong Thogdamlo. Anporta, Kijuna Lang Setami Ke Messenger Panpura, Ringwell Setami Pini, Longsing Teronarong Pen, Kipi Pangcheng Ponlo. Nasi Halada Kedo Arata Vora Banke, Eldrin Pator Pansi, Pila Pen Pahai Puputa, Hadak, Longsing Teronaradatum, Ning Jepon. Nadma Nankira, La Fasi, election the people, non Nangrabom, Asar, fascinating election the people, then a Fasi Pahai. Ke nalitum nangkang honason thod nilitum ta jakong horang nalitum ta me lang nang pipo polon nilitum ta son thod lo nilitum na nang chito dunji nalitum la Eldrin Pator Setame Dhansiria Hawara Lua Rara Tuma Vote Ong Dung Pen Nang Pahaipo Lapen Haided Lote Ajat Setame Kaching Thora Saidoan Klempon Popusi Ning Jepon Non kedobom lada kikibom Rodi dipusa alang li sitame labang sorong kacelang mati kacalana hangta videlo alang li tumbang ke la BJP sarkar phastame jogbom pahai bom lo sitame alang li labang sorong arar phan hangnar kerap thang development hangta videlo lasi piniarni menang humri pen lada mena khai jeng jati kaching hon pena jok nemenal bang sorong hawar bang si jinsu mesinili langki jun phan sitame nili abar sai kitikang ke lain lo lasi don marli tum non phong ke bang ji ya hiri ay election along kenali tumang hudurinot nali tumaphan nang chobai ji nang bai uji alang litum stame non kapre pen stame bang uji stame nang litum ahok pet amuni raphan karjap thi amuni phan nang litum mathapon pa mera nang litum labang so vote pipon tu lapen nang litum vote kenali tum chepeheno ponri mesen amuni tumama nang kerap alang litum phan sen nang litum lang nang ji don marli tum la sinali to maphan nili lam theke la puson sinali to manang than kang iglo nali to mang hudurino ne pena parta nali political khela bari ma bananta lam ke menang than oji sitame election aprang nili sitame nali to maphan mena jeng jati keching hon bena jok sitame nili nali to mang kijona lang nang rab ji phan bang soring na paklo tanglo la sinali to don marli to nili nang kera bason sinali to sitame nili phan ning hono nang rab thuji la pen anso se mena jeng jati angbo ili tum ching hona News Report Karbianglong Live Akiro Pachi Ronang Litu Apor Kachipi Pen Birta Nagilang Tunapod Piniada Birta Gilapansi Kang Toniklo